ВМРО ДПМН je za Štipi Kočanike bara novi koordinatori. Ova je odluka na izvršni od partijski odbor i ta doagja otkako dosegašnite koordinatori Nikola Micevski vo Štipi i Ivan Ivanov vo Kočani beja izbrani za pratenici, a paralelno so ta funkcija ne može da ja vršat i funkcijata koordinator. Štipi Kočani se dvata najgolemi centri vo istočni od regiona funkcijata koordinatora jedna od najprestižnite i najmoknite. Odtuka ova se novi predizvici za desetici kandidati, no i period vo koji neminovno ke se slučuvat na trepartijski pregrupiranja. Što to ke znači za partijata ke se vidi otposleno funkcijata koordinator vo VMRO DPMN je tije što je imale, ja opišuvat so čuvstvo to kako da sediš na 100. kat. Se je pod tebe i gledaš daleko, no ako se zaboraviš, spuštanje to ne je so lift. Ova glavnog oznaat site pottuka i sekogaš golemata selekcija koga vo prašanje je ova funkcija. Vo isto vreme promeni vo opštinskite organizaciji najavija i od SDSM, iako dolgovo opozicija Turkanici za opštinskite predsedateli ima i ovde. Ti je odamna zaboravija kako je da si na 100. katno se nadeva, deka jeden den tamu ke bidati tije. No to treba da se sraboti, a Zoran Zaev ne je zadovoljen od nekoj predsedateli i je so namera da gi menuva za podobri. Spored statutot na SDSM to pravo go ima predsedatelot i promenite najverojetno ke se slučat naskoro, koji gradovi Visad se znaje vo Strumica, no promeni se kako kje ima. Spored partijski izvori rokadite bi se slučile vo periodu od 2 do 3 meseci, vreme koga najverojetno ke se održat parcijalnite izbori spored VMRO DPMN i početok za podgotovkite za vonredni spored planot na SDSM.